السلام علیکم گلین چاروں کو گجدہ رکاں ار کو جائیں ارندو دمگائیں وش جوڑو سلامت باتیں وشیں جمر شمی سرا ساحل و ساچاں باتاں گلین چاروں کو گجدہ رکاں ہمیں رنگیں دابا مرچی پدا ماوتی چینل چر توارے تو کا یکنو کے نوارے آرتاؤ سیاڑی کتا شمی دیماں نوار چو ایوڈائیں بلے نوارا شروع کنگا چی ساری اگا شما میں چینل تو کا نو کتگیں اور میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکنی ایوے دوسرا یک لائکی غلما بجنی بیان بندات کنے وتی مرچی گی ای نوارا میں نوار چو ایوڈائیں کہ نوار ٹائٹلیں بخشی بلوچ کے آیا وتی پیت بند نمبر 6 شنگو تالان کتگا شنگو تالان کتگا بیمسی پروڈکشنا او نوما غبجنی کہ آئی شاعر کجام آئی شاعر کجام بیتگام آئی شاعریں جنکان چاپ کنت شاعر بوتا فضل حیات دیگه یک شاعری منا وشی نرستا امروزا شاعر بوتا محمد الکو دیگه یک شاعری زیبانو کے ودارا شاعر بوتا امجد رحیم ہم احمد دیگه یک صوتے چست بکن چما شاعر فدا بوتا امجد رحیم احمد دیگه یک صوتے قولان پروشیں ماوتی شاعر بوتا جانزیب مدی دیگه یک شعر وحد دلا وفاریں شاعر بوتا اسماعیل ممتاز دیگه یک صوت بیافا تئی دیدارا دلبر شاعر بوتا ظفر اکبر دیگه یک صوت چا ترا دوراں شاعر بوتا مراد شاکر دیگه یک شعری سرنہاں چاف وانو کے شاعر بوتا بہار علی گوہر او شیر ادخار بوتا فضل حیات عکس کش بوتا غلام فرید راشد حسن او ریکارڈنگ کتگی شاداب اسٹوڈیو او زیمر بوتا زور خان زیبی او ریکارڈس بوتا مکسنگ کتا رجوان راجو اور رسول وش فرید دائی بہنجو مین بوتا اور ردم عبدالغنی سروز عبدالباقی بلوچا کتا گلین چاروں کو گجدہ رکائیں شت بخشی بلوچ کے آیا وتی پیت بند نمبر 6 شنگو تالان کتگا جی جے پروڈکشنا ما قبجہ ای نوار سرا آقا شما میں ویڈیوان چارک لوٹیں گورا میں چینل چورے توارا لائک شیئر سبسکرائب کنے پواد سرا شمارا ای وڑیں نوار دس کفی ار کجائیں ارندو دمگائیں سلامت